Present perfect. Upotreba. Present perfect je sadašnje složeno vreme kojim uglavnom izražavamo radnje u prošlosti koje ili i dalje traju u sadašnjosti ili su povezane sa sadašnjošću, a najčešće se koristi u sledećim slučajevima. Present perfect upotrebljavamo za radnje koje su se desile u prošlosti, a njihove posledice ili rezultati su vidljivi u sadašnjosti. To se najbolje može videti u primeru koji se veoma često koristi kako bi se opisala upotreba ovog vremena. Recimo da dolazite kući, rešite da otključate ulazna vrata i kada posegnete u vaš džep, shvatite da vam nedostaju ključevi i da ste ih verovatno izgubili. Zatim naiđe komšija, vidi vas da tražite nešto i pita vas šta se desilo. Vi ćete mu odgovoriti u vremenu present perfect tako što ćete mu odgovoriti I have lost my keys. Dakle, izgubili ste ključeve u prošlosti, a posledica toga je da ne možete da uđete u kuću u sadašnjosti. Kada opisujemo aktivnosti koje su počele u prošlosti, a završile se nekoliko trenutaka pre sadašnjosti. U ovim primerima se koristi just, odnosno upravo kako bi se naglasio taj skori završetak aktivnosti, kao u primeru I have just washed my hands, odnosno upravo sam oprao ruke. Ukoliko je neka radnja počela u prošlosti, a i dalje traje u sadašnjosti, koristimo present perfect. Često se u ovim slučajevima u rečenicama koristi for kada želimo da naglasimo koliko je taj period vremenski trajao, odnosno since kada želimo da naglasimo kada je određena akcija počela. Kao u primerima We have lived in London for 31 years. I have lived in London since 1985. Present perfect takođe koristimo ukoliko izražavamo ili pitamo za životno iskustvo. Ove rečenice uglavnom sadrže priloge ever, odnosno ikad kada postavljamo pitanje, i never, odnosno nikad za odrične rečenice, kao u primerima Have you ever been to Rome? I have never eaten Chinese food. Postoje i određene signalne reči koje se često koriste uz vreme present perfect. To su vremenski izrazi kao što su just, for, since, ever, never, already, yet, so far, up to now, recently. Za kraj ćemo upotrebom vremenske linije da se podsjetimo kada najčešće koristimo vreme present perfect. Na vremenskoj liniji levo, odnosno iza nas se nalazi prošlost, na sredini je sadašnjost, a budućnost se nalazi ispred nas. Kao što smo spomenuli, present perfect koristimo kada govorimo o stvarima koje su se desile u prošlosti, a posledice i rezultati su vidljivi u sadašnjosti. Ovo vreme koristimo i za radnje koje su počele u prošlosti, a koje su se upravo završile. Koristimo ga i za radnje koje su počele u prošlosti, ali i dalje traju u sadašnjosti. Ako imate još nedoumica u vezi sa vremenom present perfect, pogledajte i ostala video objašnjenja za ovo vreme na sajtu virtualnaučionica.com. A ukoliko ste razumeli kako se ono gradi, registrujte se kako biste mogli da uradite interaktivne vežbe na sajtu i proverite svoje znanje. Ukoliko vam se sviđa interaktivna gramatika engleskog jezika, spomenite nas na društvenim mrežama i preporučite nas svima koji imaju želju da nauče engleski jezik.